Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry, nibaze yuko mumeze neza ku majwi n'amashusho. Turi kumwe na Da Silva, yakoze byinshi na cyane yakoranye na benshi. Uno munsi dufite umutumire w'iteka, yavuye kure, yafashe urutemikirere ava kure, na cyane yuko nawe ubwiwe yavuze ati uno munsi ntegeza gukorana na Da Silva, yanyihanganiye nubwo regidezo itagiye tworohereza, ariko nagerageje uko nshoboye kugira ngo dushobore gukorana ibiganiro kimwe cyane kiyage rimwe cyane kabiri. Umwiteriyoneri cyane se umwitwe Bishop wasanzwe ari umukozi w'Imana, na cyane yuko muri filime ndundi badasanzwe bamenyereye ati umukozi w'Imana arashobora gukora ibi cyane agakora biriya, ariko asanzwe ari umukinnyi wa filime, yakinye byinshi muri 3 fois cyane se Fanny lavine bakoranye ibiyago bigiye bitandukanye, bakorana filime igiye itandukanye. Lionel, sa amahoro y'Imana bane nawe. Ariko jena nkububesha ngo nafashe rutemakirere kanje jana nkunda kubwira n'abagenzi banje barabitse ko mwanka kubesha ubesha ubuhemutse umeze neza. Abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry, ndazi yuko urabizi yuko abadukurikirana ni babandi nyene. Imana ibagiriye neza na mutama wubaho, ndabona urukundo nashize imbere nako nta kibazo nimbona kakuzibiyo ni wakure ko microphone ishaka oya. Afite ibi tubikoresha turi mu rushengero, tuba twagiye rero kuramutsa inshuti zacu, ariko no mu maradiyo bagakoresha mengo. Lionel, sa akabazo kanje kambere karagira ati mbwira uri Umurundi sibyo? ijana ku ijana. Okay, mbwira igitero cya gatatu cya Burundi bwacu. Igitero cya gatatu uzi ko uciyibutsa muri 7e bazi ko 7e barigeze kumbwira ngo ndayiririmbe yose icyenyine ku idarapo. Mutama agafaranga uba ni Jean Claude, ariko mbabari kamutazira agafaranga no kuri igitero cya gatatu aho bicaye bisaba mbanze ndindire kugira ubiharure. Urumva wabwiye uravuga ati ijana ku ijana. Ni ukuvuga mbashaka ati tiktok n'uwayanditse yabanza kuyiyumvira abana maze nibuka. Okay, nibaze yuko ni ikibazo na cyane tuba tuvuga ati twibutse na cyane abakurambere, ariko ntacyo biba bitwaye nubwo bidakunda yuko ushobora kucicura. Ndazi yuko n'ibintu bibaho cyane se bigoye. Lionel, asandi kabazo kanje kambere karagira ati kakabiri karagira ati ipantaro mu Kirundi kivuze iki? Ipantaro mu Kirundi ni iki? Ipantaro yanditse senti sana na bati Lionel, nariko ndakubaza ati ipantaro mu Kirundi kivuze iki, cyane se mu Kirundi nyezina nk'uko wavuze ko uri Umurundi. Ipantaro wambaza umusenti no mbavuze mu Kirundi. Ibyo byose ni Kirundi burya rero Kirundi kiragoye burya nkaho wabumbesha abantu bwita afite ngo utakuzi nakurusha nawe utumbwira ngo ipantaro yitwa ombatsi. Yes, bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry, uno munsi turi kumwe n'umutumire w'iteka, yakoze byinshi muri filime ndundi. Ariko Lionel, ndabizi neza akabazo kanje kagira gatatu.
umuryango ni iki cyangwa se kubaka urugo ni iki? umuryango ni iki, kubaka urugo ni iki? Neza cyane. Kubaka urugo uragenda ugabumbira ukarondera ibiti n'ibintu zenya hama ugacuca ntibavuze urugo. Kubaka urugo Oya nariko ndagusigurira kubaka urugo hama nkaca nzakubwira umuryango mu nyuma. yego. So ifasha ashatse kubimbazamwo kubaka umuryango no kubaka urugo bishaka kumera ni kimwe. Neza cyane. Kubaka urugo ni igihe uba uri umusore canke inkumi wiyumvira kuja hamwe n'uwo wakunze. Neza cyane. Hama umwe akaba umugabo undi akaba umugore, hama Imana igahezagira igatanga ivyamwa vy'urukundo arivyo bibonye. Neza cyane. Hacaba umuryango kuko umuryango ni mama papa abana. Okay, Lionel, ikintu ciswe kuba uwitwa bishop kuko hari abantu babyitiranya. Bishop ni igiki na cyane cyane kuri abantu batakizi? Ambo bishop ari hejuru y'abandi bapasitori, niwe mbaze cyane mbisaba mbo ni umuntu ari hejuru y'abandi bose kandi afite ubishize mu kuri n'umurongozi w'abandi n'umurideri. No kuvuga bishop ni nka papa parce nibaza yuko ari bo banyuma ku mubereke abakizwa. Yego byo mu bakizwa naho nyene kuko biratandukanye, ariko iyobokamana numva ni ikintu cyose gihuriye mu kintu kimwe. Yego mugabo urumva abantu nyine b'amafaranga baje bavyivangamo baca babishamwa ibintu byinshi. Bishop rero n'umuntu aba ari hejuru abatwara abandi bapasiteri benshi, hama aba ari umuntu yiyemera nyene, ariko ubwabo ni umuntu yemerwa n'Imana. Urumva aba ari shema na cyane cyane kurya muntu agihurikiye mu cyo Amena. Yasanagira neza. Lionel, usanzwe uri umukinnyi wa filime na cyane cyane wabikoze byinshi ngahanye muri kano gakino ka 257 kuva muri 2007 uri umukinnyi w'amafilime cyangwa se amareresi ngahanye. Uno munsi na cyane cyane twaje duhagarara kuri filime isanzwe ihurikiyemo ubusanzwe ari X-Ray na cyane cyane usanzwe uhagarariye akesi asanzwe arongoye Waka Record cyangwa se Waka Light TV. Uno munsi muriko murakina filime yiswe Ego Oya. Mbega filime Ego Oya nubwo atari iwawe ivuze iki kuri wewe Bishop? Mbo ndavuga apa nk'umurorezi. Filime Ego Oya yaje kwigisha hafite mu buzima hari ego canke oya. Bivuga ngo filime Ego Oya iki yaje kwigisha ngo wewe uvuga ego menya igituma uvuze ego, wewe uvuga oya menya igituma uvuze oya. Hama nagaragaye muri iyo filime nka Bishop, ni ukuvuga ngo hariho abandabira ko akarorero. Ego parce que ubu Bishop bwanje muri iyi filime si ubwana bwiza n'ubwana bubi cyane afite ariko nivyo ni parce que niko bimeze, business yaragwiriye. Bavuga ngo nitubendeye ibyo dukora awasanga ari abatoye ibyo bakora baka Bishop nkuko nyene. Neza cyane. Bisanzwe ko hari n'abandi usanga bitwaza ijambo ry'Imana ariko ntibakore nkuko bigaragara. Man jenda kubwira mbo premièrement ndashimira cyane X-Ray yabonye yuko byo no bishobora kugira ngo ntange iyo message. Kigira kabiri ndashimira n'Imana parce que mbo Imana yanamye ndashimira ubwa mbere. Gusa hora amaze kuyimbwira akambwira narabaye interesse cyane, ndababazwa. Urabasatisfait no kuja ndababazwa namwe mwigira abakozi b'Imana kandi mufise iyindi Imana muri ko murakorera. Neza cyane. Hariho igihe uba wumva ngo Bishop Daniel n'umukozi w'Imana yaragiye warakora ibitanga kumbe nawe ntumenye ibyo esprit ziko ziraba.
neza cyane. Rero hari ibintu usanga bijya imitima y'abantu uribaza kuwimvira ngo ugiye ku muntu akumare ibibazo ugasanga niwe kwagutera ibibazo. Abakozi b'Imana bameze nka Bishop Daniel mukizwe icyo onye ukikivuga uko onye na cyane cyane kuri Lionel cyangwa se Bishop Daniel sinzi uwagubatije Daniel, icyo turakigaruka ko ijambo ryiswa ati gutanga igitambo kuri wewe rivuze iki? Urazi igituma ntwajije iryo jambo uno munsi muri shooting twarimwo aho nari nagendeye abasanzwe bakora iyo filime Ego Oya bashoboye gutanga igitambo cy'impene. Muvyo twayazi n'uyirongoye X-Ray bamwe yavuze ati na cyane cyane tuje kuroga babandi bari muri filime bigira yuko ari bangangari cyane se bashoboye gukora byinshi muri filime. Gutanga igitambo kuri wewe muri filime ndondo bivuze kiki? Nkunda kubivuga, aka kazi tuba turiko turakora ntabwo ari ako kurogana cyangwa ibiki, ababikoresha birabasha, ikinzigirimo ababikoresha birabasha, ariko Lionel nuko nzi yuko ubutumwa Imana ibimpaye ntanga ndabutanga uko bimpaye. Hama urabajije ngo igitambo ni iki? Igitambo ni kimazi n'ikiguzi. Mu ijambo ry'Imana kera twatanga ibitambo, ariko Imana imaze kubona yuko idukeneye umucunguzi iturungikira Yesu Kristo aba ikimazi kizima. neza cyane. Hama ibitambo ntabwo cyari igitambo, ntabwo cyari igitambo paske X-Ray yarabyiyumviriye aravuga ati ku muruho tuba twarushe, kukuntu tuba muri tournage nkamaze kubibona, uza uje gukina hall yawe nabo muhuya nabo mumenyerana nabo mumenya murahura dukina nawe biti umeze neza sawa sawa, ukicara street yawe imeze uko okay mukapika ibyo bababwiye. Ariko yaravuze ati no ifoke abakinyi barabajyohera bariko barakinkorera bikora inka abariko turafashanya gutanga ubutumwa. Ariko Lionel ntaguciriyemwo, urazi yuko hariho ijambo rimwe riba risigura ibintu byinshi. Ego nimba ijambo rimwe risigura ibintu byinshi wumve yuko nimba ubwiwe yashoboye kuvuga ati n'akantu uzobashirira mu ngaha ariko ndabivuga ibyo bintu, yashoboye kuvuga ati yamara rero jewe nshoboye gutanga igitambo kuri babandi bigira bangangari bakigira yuko umengo nibo banditsi beza. Ntabwo ndi umuvugizi wa X-Ray, ariko byo ndiko ndabivuga ntake Lionel kandi nahaserutse, kuko yambwira ngo ingo tuje gutanga igitambo nibaze ko ari kumva na Bishop ntiyari kumbona Donatille. Kubera iki? Paske ibitambo nzi yuko ari iby'amashetani nyine. Ariko wavuze ati na kera narindi barashobora gutanga ibitambo. Erega no baratanga ibitambo, none tushanye no baratanga ibitambo mugabo forme nibaza yuko twabikozemwo kandi ariyo dukuri, kuko abajournaliste yagiye mu abana babi mugafatira bakano katagira epfo na ruguru, sivyo? Neza cyane. Muko murironderera tu, ariko ukuri kwavyo ntabwo cyari kimazi canke cyari iki, kuko muri bajya twari kumwe hajyanye igitambo mani ni nkaruswa, urumva umuntu wari wese ugihaye cyane. Urumva sivyo? Nkunda kuvuga ati kubwanje ukorera ikiganiro ngaha kanda kuri igitambo ca dini dini yatora ugacuza rero wego tugakora cyane cyane kugutapa kugira kwerekane yuko urenze gusubaba. Rero n'abajye batanga ibitambo barafata ivyo bagashira shetani kugira ngo abahindeswe. Umva umuntu wese afise Imana yizeye mugaje nezera Imana atumushobora byose. Ikitampaye ibibona ko ataco nkwiye. Bakunzi ba Trasiso ku minister na cyane cyane ku bakunzi ba Lionel, uno munsi Lionel ariko aragaragara muri filime Ndundi na cyane uno munsi nibaza yuko ahantu ariko arakorera cyane na cyane yuko nawe ubwo afise ibyiwe, ariko uno munsi icyatumye ndamuhamagara ngaha ni muri filime Ego Oya. Akandi kabazo kanje karagira nti tuwafwa ivuze iki kuri wewe kuva muri Fanny lavine? Tuwafa ikivuze ni timu twakoranye neza, twarabanye birashika turavana
neza cyane icyatumye muvana na cyane cyane nk'abafana ba Tracisse of Minister ni icyaha. Kuri icyo kibazo nacambaza ngo mbe icyaha cyatumye dukorana n'icyaha. Icyatumye mukorana ni kubera ibikorwa byawe, niko no kwibaza. None mu gihe sibyo, ese yabonye bya bikorwa byawe bitagikunda kuba ushobora kuvana? Bro, kuri icyo kibazo dutangwe umuco sibyo. Hariho ibintu abantu biyumvira iki kujya twakoranye n'abandi nk'uko twakora sinakoranye na Twafa gusa. Ariko wari usanzwe uri muri team Twafa? Nari nsanzwe ndayirimo ariko nari nsanzwe ndayirimo. Wari usanzwe uri umwe mu bishikira? Yego. Ariko urabizi neza yuko mu gihe uri umwe mu bishikira burya ni ikintu gikomeye cyane. Nari umwe mu bishikira hehe muri Twafa? Twafa yari hehe? Kwa Fanny lavine. Ubu Fanny lavine ntituvugana kubera iki? Ndabajije kasi kumbwiye ngo wari umwishikira. No, twige guha ngenda kubwire gato. Warigeze ubona YouTube ya Twafa? Ni Fanny lavine. Oya, warigeze uyibona? Akaro kari hafi nuko urabona igihe kimwe ndazi ko nubwo usanzwe uri umuvugisha w'Imana ndazi yuko urashaka kubona uraba football sibyo? Harigeze kuba Suarez, haba Messi, haba Neymar. Umunsi basambutse kandi bari abantu bakorera mu bumwe. No kuvuga umwe ashatse gutsinda yaraho wundi kugira n'undi atsinde sibyo? No kuvuga iki bakorera mu bumwe sibyo? No kuvuga gukorera mu bumwe rero byarabafasha cyane. Ese kubera iki cyatumye uvuga ati nk'iyo nkora kuri Twafa? Mbo ntabwo navuze ko niyo nkora. Siko nabivuze. Oya. Nka kujya yavuze ati dukorane, aravuga ati burya ibikorwa byo kubandanya dukorana bihari bihagarariye. Iyi bakunzi ba Tracisse of Minister nibaze yuko Lionel akantu ntako bagije na gake tutambagije. Umva wari ukeneye kuvuga basi nk'abakunzi ba Tracisse. Byari byinshi. Akaruhuko basi reka ndaguha akaruhuko ari hafi sibyo? Na cyane cyane yo kwamamaza ndibaza yuko uri kurikorana n'ino minsi nubwo bakurondera bakumira ndiko ndikorana. Rero icyo kintu amaze ndakivuge ko gato wabize kwikorana muri film. Nta muntu n'umwe yikorana muri film. No, bashatse kuvuga channel yawe ugamani. Ndakubwira ikintu kimwe. Channel yanjye ya YouTube yabayeho kuva kera. Of course. Uri mukuru kumbwira promema twatanga gukorana YouTube zitaraba. Hama dutanga kumva ko zibaho ndakriye turaca ubwenge yibereye ngaho YouTube yanje. Ariko n'agafilime kamwe urumva gute nakoze inyota y'umutima. Urumva rero kuvuga ngo ntabwo je natanga gukinana n'abandi kuva kera kandi YouTube yanje ari hari. Ni urazi irisifiko ugura umutima gusa ukavuga ati ntanga ubutumwa. Kuko ibintu bigize business cyane ariko bikora kwicira career. Hama objective wanje no kuvuga ngo dutanga ubutumwa. Wewe ni ufite ubutumwa butanga kwa Lionel yabutanze n'ibye amagara dukorana. Hama uvuze ngo namamazi ntangorane wakoze. Ni Lionel Biginda sanzwe ndo umufundi w'amatelefone. Nkorera kuri bata. Umuntu wese ashatse arandonka ambura swat. Ndi muri tournage bwana wagiye gusenga. Ntabwo no gusenga ndavara. Tucarakemutse bwana ntawe usenga gwarari. Rero twanye gahunda ndabwira ati umwanya uyu sawa. Ndi umufundi akora neza amatelefone. Mbere ukere umuntu avuga ko akora nabi.
ntawe Yesu bakunze batarasiso ku minisita nibaze ko umeze neza tuba dufite umutumire mwiza mwite umupapa umwite umushinga ntahe kubera yuko amaze gukora byinshi muri kano gakino ka 2-5 nibaze yuko muriko muramubona ni yari da Silva kuri microphone cyane se amasanamu nibaze yuko uza kurondera tuzokuronka papa ashimanje bizongera cyane cyane kandi mwibuke na YouTube yanje ni Lionel Films neza yuko inshuti zanjye ciao Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.